ono na ja onim ne oye no onim na se kire ne ne wa ye nyina nti eni onyam hye na bi no no if say ye bi wo bi wo ha ne papa ye accountant a oye efu adaka ne pen no de ne papa ye den a se benye pen kit oye pen kesi a papa ne beko eti eju obi wo ho adwuma nipa ne ye no na wa hwe ho aye adaka ese papa no ade ana a oye nti se bia ono ne maame ne na owo fie otena fie bi o hwe ne to so amesha me maame anyonya for me mamo akwa bashronko eba too much GH everyday so nana ma owusua enemy din na dano training issues a esi ewo omaye emu na me de esumo efide kese su na nso ensam ne bi abetodwa ehun be ya se me de ebesumo na me ko ensem no esu no weekend way na eye sofo pani a Ghana for bi enim no atene nkade se bibia ofabia no ogene din wo me kire Prophet Kumchacha okope ne mame krapre na pani behwe utumi se yi na sen de hoso yankasa wo mu betai ne chi asofo wo bae wo do etai ne chi ene ebiem nso no na asori ma wo to de akomapa etai ne chi nia no na ekra behwe ewo eye no asem ebiem nso krampo no efu ada campaign wodi sie ni mame no otimi se papa no ni mame no no dana kuma so pa ne bisa for mame entwa me ho emma mfa emu nsema kasa emmremu too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Mamo akwa babiem. Mama Juliet Ventures ne so ya say ema yedi ejumede ebremo. Na yeba no kitchen wares papa bi na say nchense they would be say kitchen bia wo dem crampo no room deco no woye ho ejuma oton ho nyama bia eno nti fa number no ewo ase wana se locate no ewo Abeka La Paz na siesie ofie. My guest Miss Elizabeth Makwaba. me say na me adumi we onzo poko idibade ase na weekend we say since a page restrictions mu kakra no be say na mo agogo e say it me organize yo mani efe ne sanya mani nyanti yesofo Prophet Kumchacha Saturday we na open mama krabe na eyi na humfoni a enenam no we mu bi na ohun ne say make sure too much is for I share Sabrina. Me who say kama say ja ne maame na ato na opese oye ofa kwan bia so ehye ne maame den eni onyam enti no eja opesi dan and ono ne sha say dan no see and heaven dan no see wasase e ka bibi say heaven on earth ti me so ono no ahye ne maame heaven ase efifem a efi asase so say or say esro ho kram say onya room number 1 enti ono no odi kan am so odi dan esie ne maame enti we register was through that say esro ho so ne maame number 1 enti no me say ni gidie no no ene ne office opeso ye de hye ne maame ani onyam so na why no to who the only so wa ship ma be no wa hye ne maame ani onyam say ene ono na ja onim ne oye no onim na se kire ne ne wa ye nyina nti ani onyam hye na bi no if say ye bi wo ha ne papa ye accountant a oye efu adaka ne pen no de ne papa ye den a se benye pen kit oye pen kesi a papa ne beko eti eju obi wo ho adwuma nipa ne ye no na wa hwe ho aye adaka ese papa no ade ana a oye nti se bia ono ne maame ne na owo fie otena fie bi o hwe ne to so amesha me maame anyonyam na me nsi dan fa ne ntum but ono ne dan ne nkyirase ne se o see heaven on earth ama ne maame na okosoro so a wakorum 1 nti ono wa kyirase dada nti sana meka sem se wa kyirase dada okay yenhye nkofo a wo ba yie na se beta ne chirim se Kumchacha de wo ba Ghana ha
ye ka so for my job mudi a untimi yin film o baby here bi TV stations, YouTube channels, radio stations be a wona mo bi na se na eyiyo na to format say go for tiny chino o hwe se no mo ba better chino ne kwan so ano no na mani ne kwan so ano no emi say go for kakra bi na ama wo mu a e bi e be ma ya adwen aye tantantanta because so for humye ni partitua obi anim no kana say ye kra abo ho de rura so ne maame no ko ye wa pejane ade ati ampa na mre na du a na say wo senka nipa bi no wo a wo ye de wo pese wo hu wo ase kan say bia Obinim also Obinim ye na danfo but uhwehwe unless say bi oba ye ne ye ntwa na na so oba later na bi dia but din bobo ye ne uhwe video no Obinim din den embe muye prophet beduko bi ko bi a teacher for ko reverend bofo mo ne ade nyina ntina uhwe say obi amba na ekwa akoye sa den na wamba den na ye no ne ade be ye nim so e a ofre no e wo fun so o ntimi nko ntie bia na ne juma do so ana bi den die je bia achi ne ebeti sa ensem we there Miss Lizzie wa ko fa asemnya ba yin say Obinim ene Kumchacha denka ena for pa wo mienu wo we a kumasi no what but oba kra de wo we a obehu obe prophet Kumchacha count and so I go say ye hu we ye na se no asentiti mu bi abo mutim because of expose na e koso na hu ni sa obi ya so say Ghana de ensem bankrofo etimi obi timi hwe ade ano ode aye asem enti ekobetimi abase enkrofo bekasa say ebi ansem esisisi ye na ebi ekrokoko nya case asofo amboa na tisani ombeboa na say bibi na ama one bad obi so betimi aka say ebi ana owo bibi ye at the time no because asam to obi ebi o apesa okọ unya abekọ baby ana enioma wo ye ne draws one na no ayeden anko bem na wentimi anko ye se o meka sa ye die ye ntimi ensi ni pise ebi enu nti na wan ye den one ba na ebi kra wa frɛ no ese bia ye tu obi na se wuntimi nkokra wutimi ka se me ntumi baby amesoma ana se ne me pese me de boa wa yie ni na wadi nkan ayeden e de akọ nti ne ye ntimi ke betumi abasa ampa asem ni nti na ebi a e fa ne se Obinim otu ne hofo ye pastor Angel Obinim etu ne hofo se obey careful because asam to me hu madofo ne ade ko bi su se ntisa e bi kro ne na kasa ma yen na yen ti ne e ko so wo mu ntemti na ama yen den ye hu no ade na se wa hu se Ghana for ye se wo kasa bibisa wo mu dika because wadafo yonko pa eyi ase de me kai se asidu nketia general mosquito obeka se those on say John omo different sides no MPP nye bi se omo nhia no edu say ono ne mami wuye no so John na ko ja na te se oyi ne nim ewo eye na se o madam fu ma beta madam fu ti se asemi mpo ni wa dan fu pa de unya excuse se madam fu ni mami ato mi ko ja no na me see ejumenti nti enka excuse bi kra wo kra pa se enka se ka mun ka obedwem so o se mo hu madam fu we wa ha eti hu se Ghana for ka se obudika omudika but nya ne Kenya na se no na eye no kreda ho did you omudika so mbeka se ya sheda krada eye nem so de da bai de bia na obo de ro and adase and eye kra to da bi na e ba na se wo oye wo hire na wo be ma no ntimi nko ka utimi soma se me yire koma me na bia me ho akire me ntimi nko ana bibi nsi udwe ho se wo udwe wo dipa wo benya enbuanu bebra se e wo se nko obi ba e wo se enu nti no wo ka kwa akosisi bia bibi wo e to da bi so na bibi ani ho ni patimi ka asem na beye bibi ni na aba abemu ampa wa se bia wo ka one no wansa ebi so ampa one no wansa ebi kroma ka asem no but obi antie ye betimi aka asem na asem na nkasa beye asem
afa say aye kan yo ase ye kan yo ni ade nti etumi ye sa ampa ye dika say ye ka say wo so oba na wamba ampa wanya ho a nka ne yiri betimi aba ana na sorry mba ebebre na so funketu anu aha koko gina manemu say me mentimi ambaba me ba ma me papa say ya na say to da bia yiye ye hu ne sa ba ya anti bibia sa wo eyiyo no nti no ye beja ne sa hwi ni wa ye beka because onwa na fofo onwa na omuhia na wa fandafo ba say bia mo wokuo mu ti sa asofofo na asema to obi die nka ye mu ani say wo say asofo ni akoko jane na nka ye kama na we dey sambe fu adaka no so bi na say asase sui etimi esi efu adaka ebetremu etimi si dan ebetima tremu heavy and they say pata say obi abefa no adwen obi abesi de dan o and so we da obewu a no asha say buff foundation and I want to say sa me say ye wakasa bi say heaven on earth like heaven ewo asasi so okay miti no media me nsue mu ameka say me say kuma start ne ma me heaven no ewo say na me kan fiti ase na ewo asasi so nti wadi nka ye de esi ne dan e de ama no so fanko eno ko amani room number nyina esi em say ne ma me o say ne mo kan ye cross ne ma me na edika o heaven iti wa amani room number 1 because se wo wako fa one na so won wedding esi yenye obia wo heaven but so mo wedding ya ko heaven ono person to ono be ko na ne maame edinka wo na eja wo no so akwa je another you know ono ne die no ono ne ni believe ni ogidi se e koso no na waye a waka che yo se waje na mba ne ajiga na ye nyina isi edu heaven ho mam se ye be kwa kohwe room 1 na o mahame wo ho na Miss Lizzie bibi so one of free heaven on earth nearby na heaven on earth no orwa kun na wu a o ko chef pharmacy obede hu sa wu a woti as no perception na we hu say we dey wu ya man na quite heaven no no wu na tembo ne dan nim to no obede hu no precho de bia woni ya ye wa asase so timi hu ye cry it because papa we ye ni nyame so se heaven ye kasa nti ne ye asori aye koni bibia woni ye ne na ema nipa kasa si mesidi oni ne nyame e na wan kasa so so nyame a wonim se so nyame so wonye nioma bi na utimi hu se ye be bisa se nti wo pa office obeko heaven obi wa bisa no jan ho se heaven we are massacres are heavy obi so wa bisa no say me hand heaven meko because woni ye ya wo yes na wasua wo bible we nyame asema waka say nipa oti asase so aye ne hunua no montena say enye say enye nioma bebre wan fi say wo bo ho modern aye den aye do nyame be hu mo boba wo hwe say watwe ho afi nioma bebre wan otimi gira ho ka say me meko heaven obi okroya ababaawa na ababu no oye nioma bi be tromre bi no wajai sesa ade ni mi ye bi ono kroni adanse so obeko heaven na mom nipa no say ade weje woje wo ya ade papa nti heaven on earth the kra nipa start ka krans awo kra no waye den wo baby ana kokwa mu nioma bi anipa ne ya eno de ye ntimi ye de adodo na de utimi hu ka say papa we ehye na no kro be yam papa we de say o maami we de say nti e bia maami ne je ni se ne o je ye wo krom ho ne ma ne bana nkasa na bi office me maami dem say heaven no mo kokra e to amisi da no nkote na me man room number o mami wu ya ho sem kese do say wa pede krabe wa ye won twumanya no so na no enya asemeda fom enti we dey dis no den obeka che prophet Kumchacha prof Kumchacha ni ebe kan se be man shedin se bi na ye ba akọ san so na eja so ye ba akọ maami to a obi ani ho bi oji wo yire na wa fa ne se wo maami by now wo wan kasa de die wa ye den okọ nti shedding ebe man from ye too much say man shedding
say when me and any akwa krane maame a yenti asembo ni bia we hira bibia ko so juju nti aseda na ye de ma erade aseda na di eme erade ebusuafo foni efi eye Kumchacha prophet ba ko pe Ghana ha prophet baby a wagye din bi efi ne maame eye asebae no na etwebusa no tun se eye na se de obon hu modern pa ehye ne maame nunam se na Miss Elizabeth kan pepepe no wa penekra breyi esi dai kra de aka won se won fa enko no nti yenso ye be kai bi e de ateto se Nyankopon emfa ne maame no ekra ensieye na eye Kumchacha na mu no Nyankopon ma na wode no hye ne den na obra queen onfa no enko wie ewie pa yedi esi no meka mo se mwetimi di madwen kire so abetudwa ewe ye comment section no mabomode afolo ye ewe ye IG page @tumagh_. So won subscribe here mesro sabe de hu be ya pa because ade no kwai die nkoa ene de dwuma de atodwa nkoa ene de esomo enu nti subscribe na share so me de na ama obusu amene Miss Elizabeth ne ye twetwe nkomo na me ya aduma ye betan edin him de makram Fiti ani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet Kumchacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Share na prophet Kumchacha me so me hwe.